poslije još možda da se gradimo novi kuću u Minecraft nakon dugo nismo snimali Minecraft. Zbog jednog prostog razloga. Tvoj kompjuter. Meni je laptop trik. A sam ga popravila. Nisam ja popravila sam. Sad sekund mi je dade. Dance of the day. Dakle. Ajde da pokažem ljudima gdje smo kontali dva kuće praviti. Ja svoj konto upravit, znači ovdje vidite gdje sam ja. Sim tu odmah pored njega. Ovdje može. Ja. Tu će napraviti kao terasu da bude na vodi. Može otprilike ovdje biti. A to sam uzao svoj diamond shovel koji sam napravio. Šta? Tebi će shovel malo rikt moj nov. Skoro. Može 400 blokova, dobar je. Sam će mi armor rikt, ali dobar isto. Tebi će armor rikt. Ma neću, meni je... Netherite mi je full, znači moj. Ko nije gledao zadnji epizod, Netherite smo kupili. Vidjeli? Smo mi u zadnji epizod kupili Netherite. Ne, u zadnji epizod smo napravili Turtle Farm. Uglavnom skupili smo Netherite, znači da se zna. Da, ja dok krenem polako svoju kuću razvaljivat. Ja neću, ja do prvo teren. Sad napravim zakuć pa onda početi razvaljivat kuću jer je sve tako i treba. Pa dok ćeš samo napraviti kuću pa. Fir. Ovdje će biti otprilike kuća, znači ova jedna ovdje. Jer su nam kuće malo ružene, svi su to živo. Ja ću naći neki sebi. Idemo sad uništiti. Meni malo sekira će puća, ali ja to vezi. Ja ću napraviti sebi neki dobar dizajn. I onda početi polako rušiti kuću, ali ćemo je na kraju epizode srušiti. 100%. Nadam se barem da hoćemo. Hoćemo. Valjda. Tako. To baš mi se ne ostavlja. Ono, na. I ti ćeš svoj čestru podbeti, tako? Nažalost. Ti niješ ništa u čestru, malo ono, hajde. Imam, verujem. Ovako. Moram uzeti sve svoje dijamante, kojih imam 9. Za one koji ne znaju, i golda i irona. I moram sebi malo popraviti ovu sjekiru, jer ona kad umre gotovo, nema je više. Plu. Ja više neću rušiti kuću za sad. Rušit će poslije kad mi bude zatrebalo materijala. Sad za sad mi, šta ti ovo praviš, bolan? Ja neću ako ću napraviti nekoliko bloka već tu stav slabo i onda kao neke, kako se tu kaže, one fencove kao neki stubići. Biće to cool. Imam i kvarca, mogu napraviti pillars, ali ne vidim da će to baš još uz kuću kako ću ja napraviti. Enderman vedo. Da, vidim. Sine, šta ti moj brat, šta da pogledam slučajno. FBI. Ljudi, kako se sviđaju ove kapi bare, znači vama, meni se pravo sviđa ove naranđe, isto. Ako niste već lupite like, subscribe, ono, pomoće. Mislim, neće, ali hoće. Jer na 100 sabova giveaway. Da. Još se ne zna koji, ne zna se šta, ali hoće. Nije će biti velik, ali će biti nešto. Prime neće biti kao Minecraft. Minecraft je preskup. Account jer je to malo skupo. Pri Minecraft. Malo više skupo. Bolje mi kupiti, jeftinije mi kupiti vibaka nego to čudo. Što nego nešto? Da polako početi pa sve grad kuću. Odradit ćemo nešto, vidit ćemo. Eto, kad uđemo sot. Za sad. Po meni, ja bi uradio na 50, ali to je nekako premalo. To nekako mi malo. Mi već imamo 50. Pa da. To je stvar. Nekako malo, nijedan YouTuber nije na 50 subscribera uradio. Niko nije uradio na fazon 1000 ime. Koja to veze? Ne bi treba s nama sada tota lica. Moj bol ima power tricu, brate. Moj isto tako neš fazon. Brate, s moj bol OP.
Nisam znao da mi je bot tako kupi. Udariš malo sebi, hoćeš samo ovdje prostor, samo još malo, kuća mi neće sad biti neki mansion. Ali mi Ljudi, neće biti ni neka Fiat kuća. napišite nam što ćemo sljedeće snimati, to je što vidim, mi sad se vam popravlja. A to što smo izgubili ideje više, ne znamo šta hoće tamo Ali Robloxu. bukvalno jesmo, zato mi ne snimamo. To možemo ponekad snimati dok playke. Ali... Nama nije problem snimati, nama je samo problem šta da snimamo. I zato baš puno youtubera faila. Šta ti ovo radi? Zar ti će ovolika kuća biti sine? Neće to kad ne vidim se. Ja to po slučaju još malo pogriješim. Popravit ću. Da ti dirt blok. Ne treba. Sad ću. Treba meni. Sad polako sad ljudi početi baviti s kućom. I vidjet ćemo kako prođe. Trebaju mi vrata. A treba mi crafting table koji ću sad postaviti zapravo. Meni će kuća bukao biti ogromna. Meni neću. Neće mi treba, živit ću sam. Žene nemam. Ne, šta tu da staviš? A ja, trebaju mi vrata. Ajde, doba kući. Što tu? Spavanje. Jer je mrak. Znaš. Zbog toga. Ljudi, imam jedno pitanje za vas. Zašto nismo dobili puno pregleda? Aj, Enderman je u kući. Ne možeš, moraš ga ubiti. Ali ne znam. Budi tu i udari ga, budi tu. Samo stoj tu i udaraj. Ajde, udari. Idi ispod vrata. Eto, teleportuo si izvan tvoje kuće. Na kuću. Nikamo? Ma idi ba dole, probaj spavat. Tom Sinkres kad jesmo iskarja let numero ono. Da, sad te bezjetni krevet, jer što da ne? Da te idu. Tako nam treba krevet vidu. Ja sam svoj posudio. I treba nam jedna vrata. Sim dve vrata, tenčki. I ljudi, ovo dole u zemlji, kako dostojno ovo, to ćemo mi početi, to se vidiš, ovo je vratu nazad. Malo Irfanu. Šteka, to nije novo, kao što svi znamo. Znači, evo, meni je ovo tu otprilike čak i dovoljno. Ovo je meni ogromno, ali bukvalno, ali šta će ja? Znači, ja ću tu tako imati, i onda ću imati za vrata, i onda ovaj blok je ovdje. A zapravo ne, treba mi još jedan blok. Biti široko. Ma nema bez. Zapravo ne moram ovo završiti. Tu kad će ćem kućica biti? Pa ja sam rekao da neću roku. Ne, ja moram White House praviti sine moje. 7, znači ovdje ćemo proširiti. Kućica, meni dobro. Zapravo mogu sam i još malčice proširiti. Proširiti slobodno. Ko žao. I konto sam. I žao. Imat ćemo 2 sprata, zato i to će biti dovoljno. Tu je prije bilo, proširit ću 2 bloka ću. Kako mi je ovo preveliko ispalo sada, zapravo nije. Eto ga. Bam. Piše u komentarima usput. Šta da snimamo sljedeći? Skupo smo ideja. Da. Znaš da neće biti komentara. Stav da neće, ali šta će? Bolje reći. Snimam. Šta kažeš na to? Bagaž. Pa 4 bloka, jel?
1, 2, 3, 4, 5. Kako sam ja prošao pecom iz matematike? 3 minute kasnije. Jao! Irfane! Dobio si peticu. Ja, Irfane, dobio si peticu. Petica, gdje su petica? Ja sam napraviti sebi, zapravo šta ću praviti furnos, onda uzeti furnos. I sebi ispeći čega vedo. Crta? Sam zaboravio sve sam sad htio ispeći. Znam A ja. znam, sjećam sam se. Hrane. Ne, šta će mi? Sad mi hrana ni ne treba. Nego šta? Nešto, to svaka kuća ima, valjda. Kažem valjda jer ne znam, ali svaka kuća to. Stakla. Ali trebalo bi da svaka kuća to ima. Ako živiš u podrumu, ne. Da nemaš. Ali to je kuća, ali podrum je dio kuće. I neki podrumi imaju. Ja sad samo nemam senda, ali ti ne znaš. Ne. Može drugo često ima. Mora imat 2 senda. Barem 1 send. Really, what Ne a šansi, number. cijelu sam plažu mrtvu čistjat za kornjače. Ne šansi da nemam senda. Čistio sam ja baš kod mene. Aj, nemam senda, znaš zato čega imam. Ha, Skoro 2 steka glass paint. tako Onda sam mi vidiš nis ni kod treba da mene. vi prnosi sada. Pa ja ba da uzeti sebi čest. Jer gore u čestu imam čest. 7. 7 znači 3 i ovo tu je sredina. Veda, ja sam upravo rekao, ja gore u čestu imam čest. Pa da, možeš imat često. Ako sam na pamet. Ja imam često. Pa imam i ja, brate. To ti kažem, brate. I što je dama, da ću i ovaj šans tek drta Daš masakr. Masakr. za malo papisa. Ljudi, pišite nam Jeste da li baš želite dobro. da potrošimo malo duže vrijeme na editanje videa. To svi hoće i vedo, ne moraš ni pitat. Hajde. Molim vas, Baš. nemojte reći, molim vas reći. Boga vas molim. Veda će početi plakat, vjerujem te. To Irfan ništa ne edita vide. Ne mogu ja etat vide, kaj. Ali zato Irfan ove svih thumbnaile pravi. Tu je stvar. Vidiš, radim ja nešto. Samo ne svašta, a radim nešto. Radiš ti. Znači, to ti je tako, znači, nemoj ti tu Skibidi tako papa, to, para no, bu. kontaš ti mene. Što je? Pravim sebi slabove. Zašto na mom craftingu? Bro, aj ti. Lagano, Daj meni kuću za sada. ružno. Znam. Nisam ja Del Picasso. Znam i ja. To ti kažem. Šta je bolje? Vidim da li je to dobro. Kako izgleda kad je ovako stane? Kako izgleda kad je ovako? Ovako imam veći prozor, pa je to plus. Pravo se ružno izgleda isto ko životinja neka. A bukva, glavo. 4 noge, glava. Isto ko trtov. Jeba, da vidim, ali naše trtle, sad možda nisu dispone, ali znaš tako. Ma nemoguće se ispraviti. Ili? Pa da nisu. Kako smo mi trtla imali? 2. Da Toliko vidim sam samo pokupio jednu. dovoljno za bridanje. Tani. Ne sjećam se, tebi je previše bagalo, ti si ostao kući. Dobro, imamo 2. 4 Evo našu- sekunde kasnije. Sjećaš kad smo mi ovdje došli, brate, ili kad smo ovdje gradili kuće sebi 2 sata. Ono ružno smeće. I onda bi se Vito nije spasio. Nije nam se spasio. Pa
Sjećaš se da nije? A, da, jer si ti bio glup. Nisam ja bio glup, nego jednostavno moj kompjuter nije tako dobar kao što ti misliš da jest. Aha, tvoj kompjuter bio glup. Mhm. Mogu spavat? Ne mogu. Težira me ova kiša, ljudi. Meni kad kiša padne, meni znači ide 2 FPS-a. 2 FPS-a u najavu. Ovo sam uradio kako mi niko ne bi mogao provaliti u kuću. Znaš kako ovo glupo, znaš iz kojeg razloga? Jer ti je kuća 3 km i ti imaš jedna mala vrata. Znam. Moramo na balkon smanjiti. Nije ti do balkona. Što nisi postavio 2 vrata. Ne mogu, neće biti centrirana. Pa pomjeri drvo, brate, mili. Probaj malo možda suzit ili probaj raširit. Raširit. Isplatim se suzivat. Nije nikad gotovo. Kad? Think of you. I'm in love with your body. Ua, ua, ua. I'm in love with your patka. Ua, 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 ua. I'm in love with your patka. Ovo će bit pain, ljudi. Ostavite like. Ovdje škola, kuća posu, ljudi, škola, ljudi, sve. Nekom zvoni. Sad dođe. 3 sata kasnije. Prebacit za drugi sprat. Ne, Dunavo. Sad ide ovog logovi naći. Ja razvaljujem polako svoju staru kuću. Trebam voda. Dobro. I ta tvoja kuća nova nije nešto baš puno različito od ove tvoje stare. Iskreno. Puno jeste, ali ajde. Po čemu? Gledaj moje stare, gledaj moj novo. Isto, kocka, brate, samo ima teras. Ima i ta tvoja zapravo teras. Sad samo prozor nije staviti na istom mjestu. Ima 3 terase i neće biti bukvalno... Ne izgleda nikako ako ma se pravo kuća, ali hajde. Ko ne znam kako kuću napravim. Ti već imaš nešto u glavi, zato ti praviš tako. Kako to drugačije pravi? Pa zato ti već imaš nešto u glavi, ja samo radim bilo šta mi padne na pamet, to je to. A evo, ovo je meni samo palo na pamet. Nije ti, tebi je palo na pamet pa si malo razmislio, imaš više dizajnova u glavi i taj si izabrao. Pa nije baš dizajnula 1000 miliona. Ali imaš i više. Možda jednu fazu. Idem pa da sebi drugi sprat. Pravi ti odo spavat. Hajde u šuć. Jo, vidim tamo creepera. Daj sad snajpa. Snipe. I'm gonna snipe you. Or maybe not. I'm gonna snipe you. I'm gonna snipe. Daj da tebe ubije. Imam jednu stvar, napravio sam. Što je ovo dobro? Nice. Uđur. Što ti praviš? Uđur. Do toga. Do farme. Znači ja basement. Pa zato sam neko da ću napraviti staklo, ali ne. Daj da izađem iz. Još nisam napravio izlaz. Mogu ja izaći, samo na svoj način. Sad ću ja napraviti stepence. Sad sam malo sklon. Sklonu.
Friends. Eto. E dođe ono što pokaži što sam htio napraviti. Šta? Znači. Sada skoču. Vidiš ovo ovdje, rupu tu. Aha. Tu se ko to napraviti tako. I to da gleda, tu mi basement. I imam put do farme. Napravit ću ja put do farme, to je meni lagano. Sam ti stani na nekom mjestu gdje želiš da ti ulazi u podrum, pa ću ja sam otići. Stani ba, još nisam ni počeo podrum. To nisam ni još ni kuću krenuo. Jesmo, kuću jesmo. Kad postaviš jedan blok, to skrenu. Ajde, kada sam krenuo kuću. Jep. Jedi? Ne. Jel mogu čikako slebove u ove plenkove pretvoriti? Ne. Ne vjerujem. Ha? Ne vjerujem. Da. Samo što je duži proces. Ajde. Znam dobar je da je star. Sad sam se večer pa da napravim sebi krevet. Ajde da probam. Šta? Kako ću sebi napraviti krevet bolje? Ja ću sam napraviti 2 sprata kuću. Pa. Šta misliš da ja radim? Sam ti, ja sam rekao za sebe, ja ću napraviti. I ovdje krevet koji mi gleda u dolinu. Super. Super. I onda će tu biti krevet u sredini. Mislim, moj dvostruki krevet. Najbolja kuća bila za sad u džungli. Pa i meni, zato što je bila na drvi. Gledaj, i ovdje krevet i on gleda u dolinu. Perfekcija. Bolje ne može biti. Jednostavno, ne bi se ja preselio iz džungle, jednostavno nema ništa u džungli. I mala džungla na malo je. Malo nam je mala džungla bila mala. Malo više. Ja ne znam kako Naš YouTuber... onaj Vipre koji nije imao ni mapu fazon. Oj ne, moram brzo do kuće. Ne znam kako YouTuberi, brate, uvijek imaju neka sik mjesta za kuću, imaju sik kuće svaki put kad igraju. Ja. Da, sad ću još gledati spina, jer moram. Bam, Ja ajde. bih volio da mi budemo ostali YouTuberi. Ne može. Ne možemo kad nemamo gledalce. Pa eto ti. Kako sam ja glup? Ja nisam na svoju kuću završio, ja već podrum radim. Bro was like, oh hell no. Kuća bi se razvalio pozadnje. Vidi što je pumpkina gore sine. Na farmi. Pumpy Lanking. I'm Pumpy the pumpkin Lanky, llama. Pumpy Lanky, Donkey Donkey. I got a lot and I got a bad feeling about you. I got a donkey Room. I got a bad feeling about you.
Asiber Hajir, hopala tu, si Hajir, hopela puta Hajir. Eto ga. Gotovi mi zidovi na dvor. Lažem. Ti imam za to. Da li imam još jedan stek? Ne znam, ali ovo prvo sebi pokrevet. Aj. Out of better luck, calling great clouds at my window. Into the window, And I I can can see see it all. well, if I did it, I'll be great. Put your picture on my wall. On my wall, it It reminds me that it's it's not not so so bad. bad, It's not not so so bad. bad. I da ja zaboravim da stavim ovaj item frame. Ti si zaboravio da staviš item frame. Pa jesam. Kako sam ja u Da bi stavio naš stvari glup. zero durability bow. Who knows. Who knows those? Štako, nek stoji. I got a bad feeling about you. Rumpa, rumpa, rupariru. I got a bad feeling about you. Ona je rumba, to čisti kuću. Ja. Rumba. Rumpa, rumpa, rupariru. I got a bad feeling about you. Ti dijamanti, iron, amethyst, Iskupi nešto gold, radi. lapis, Ona dođe i lahuli, kaže, to ti lahuli. radi. Ljudi, volite li vi lapis lahuli? Lazuli. Volite li vi ljudi lapis razuli? Razuli. Razula. Nije Lazuli, nego Lazuli. I got a bad feeling about you. Dumpa, rumpa, ruparirum. I got a bad feeling about you. I got a bad feeling about you. Rumpa, rumpa, ruparirum. I got a bad feeling about you. Jel te prije po TikToku izlazilo? Ne vjerujem. Ne vjerujem. I got a bad feeling about you. Rumpa, rumpa, rumparirum. I got a bad feeling about you. Da, nisam postavio jako bitnu stvar. Postavio bitnu stvar, onda ćeš ti zažalit. Rumba, rumbarirum. I got a bad feeling about you. Rumbarino, hej. Ne možda ne dobijemo copyright. Nećemo. Mi copyright ne dobijemo. Nas ni YouTube ne gleda. Bukvalno. Nas ni YouTube ne znam da postoji. Jako smo napravili. Ovo je nama Hello, dobro. YouTube ne zna da darkness, smile smo friends. the one friend that doesn't know that YouTube believes in him. Ono veda sutradan. Copyright strike. Aba, Da dobio si ti već jednom copyright, ti. yes. Onda bolje da mi ne pjeva. Super, da Bog da mi 6000 copyrighta. To the rain, now watch me burn into the sea. Da si ti došao kod mene. O moj crafting, naprav svoj crafting table, molim te. Nervira me što samo kod mene dolaziš, brate, u kuću. Kako sam kod tebi dolazim kad nisam bio ovdje. Samo ti uzmi svoj crafting table. Nemam blokova da ga napravim. Aha. Nemam, Onda idi u svoju kuću, uzmi stari. imam ja no plank. Pa eto, idi u staru kuću i uzmi. Nemoj više u moju. Ja više nemam stare kuće. Imaš crafting table. I vidim je tamo. I spavaj. Ne mogu spavati. I got a bad feeling about you. Ljud sam.
tvoj famoznik. Eto, kad sve ću u tvojoj kući, uzmi svoju crafting table. Ovo više je moj koji. Da, po svoj kopi krevet. Kopi krevet. Rum. I po Endile i po sve to ostalo. Jaba. My spidey senses is... My spidey senses... My speedy senses tingly. Tingly. My spidey senses tingly. My broski, yeah. They are kinda tingling, bro. Can't lie. Hola! Can't lie. Sad mi trebaju anvili. I šta da uzmem? Zašto je ovo? Repair and disenchant. I to mi isto treba. Ali umjesto čega? Umjesto čega? Umjesto 14 crta. I got bad feeling about you. Znate ga? Kad to sve imam ili nema. Rumparirum. Envili se ne stekaju, a stekaju se nego mi ovaj jedan čipan. Evo mi što ovoga, što bom. I got a bad feeling about you. Jel to ja da pitaću? Znam. Maybe yes, maybe no. Radi. Sad stvarno, šta radiš, druže? Nešto. Pola te života nema, sine. Nešto si. My spidey senses tingling. Bro, you are tingling. Huh? Još govoriš digi. Govorim digi. Sam uzeo 2 omnibara. Nisam, a ja banara. Šta bi ja uzeo 2 omnibara? Opet moram do svoje kuće da uzmem omnibaner. Šta ne uzmeš? Omnibaner. Ma jaba, šta se ja penje više? Nemoj ću uništi trupu ispod mog česta. Uvijek kad dođu da ga eksesam, samo... Aram zam, guli. Copyright, right, copyright. Copyright, right, copyright. Koji je tebi džavo? Tvoj. Ali ne voda vojaca. Ayam zam. Guli, ham zam. Ham zam. Zvini! Ha? Šta? A zvini. I bad feeling about you. Rumpa, rumparirum. I got a bad feeling about you. For real, bro. I got the bad feeling, bro. I got the bad feeling. You're so bad. I used to bite my tongue, it's a bad habit. Bad habit. Like a bad Habiba. Hari Baba. Oh, papara, barbar. Bobane. Dođivamo Bobane. Boba. Vedom. Ali vidim da si u kući, izađi. Otvori vrata kad izađi. Zato ne volim kad mi uđeš u kuću. Ja ti nisam ni otvorio, bila su otvorena, hajde. Otvori. Nema veze.
sad moram otkriti ko šta. Pa još stvari. Ura. 10 sa... I like yours. No, no, little how to waste this show. Jel ti znaš da je tvoja kuća stvar isto ko moja velika? Ozbiljno. Jeste. Moja je samo jedan blok duži. A ja ne volim duge kuće, brate. Jedan Volim blok kad je duži. Glupane. Volim kad je dugo, brate, ne volim duge kuće. Pa ne. Nisam meni htio praviti dugu. Nego samo jedan blok duža. Ispala. Vidi mi krova dobro, I brate. taj To je novi krov. taj jedan blok Novi je krov duži. zove se Invis. Taj jedan blok je duži, zato nisam imao dovoljno mjesta kako bi napravio ovo sranje. Nemaš prostora. Doći tu možda Dumpa, dumpari, dum. I got a bad feeling about you. For real, broski, I got a bad feeling about you, really. Trebaju vrata. Azorina, ne. Ne. Šta radiš ti, Vedo? Ti šta treći isprat? Ne. 2. Pa ja vidim stepence da idu na treći. Kako na treći? Ne, vidio sam dole ispod tvojih stepenica rup, pa ja mislio to ti treći isprat. Podali mi pod. I got a bad feeling about you. Dumpa, dumpa, dumpari, dum. I got a bad feeling about you. Man, just like that. Nije lijepo napravim podrum, ja ga malo Ovo nisam osvijetio. Just mi baklje. Baklje su u inventoriju. Ono, zaboraviš da moraš svijet kad imaš modu. Pa ja sam zaboravio sam. Dumpa, dumpa, dumpari, dum. I got a bad feeling about you. I tako se vama mala djeca govori da ćete dobiti copyright brzo. Zašto ja ti Vedo. Why are you autistic? Why are you running? Why are you running? Ладушки, ладушки, гни. Ладушки, ладушки, где были у бабушки. Ладушка, твоя мала бабушка. Ej, dobio sam ribicu, Vedo, a? Šta je, sad imam ribu. Spavam sa njom. Griže rep. Ali sad imam ribu da spavam sa njom, brate, kontaž. Riba, griže rep. Riba, griže rep. Sad imam čak malo i sakriven put u podrum. Iskreno me ne zanima. Hula hop se vrti. Dolazi Evropa. Dolazi zima. Zašto je toliko teško upecat mrtvu stvar? Ili ribu? To riba grize rep, pa onda je malo teže ribi da ufati rep. Yo, Messi is 34, right? Messi is 35. So, he's in America, which is close to South America. And that's for Messi is Ronaldo dad. Tut. Već imam jedan poklon. Možemo doći u kuću sada. Ne mogu. Zapravo doći ako tebe, ovo je dostava prije. Pa nemoj dolazit. Možda je poklonaš. Ne. E pa evo.
Ja sam uzeo sebi ripčicu i ja tebi dao papriku. Ja tebi dao onu da polažeš, s kojom prvo polaže vozač. Kako se zove? Pufna. Gospođa Pufnica. Ne, Nešto bacio tako, boga. rijekicu. Ne mogu je bacati u rijekicu. Ja je već bacio. Gospoda Pufica se vratila u rijekicu. Mrš. To je bacaj! To je bacaj! Ko sad ne mi ne treba? Treba! Treba! I got a bad feeling about you. Doompa 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 dee doom. I got a bad feeling about you. I have a bad feeling about you. Hell no. Para bubu bailo. No bailo, ale gdy popozanie się, gdy popozanie się. Para bubu bailo. Para bubu poza. Zanie popozanie się. Zinenega era sabra. I got a bad feeling about you. Dobro skonto. Boompa doompa doompa dee doom. I got a bad feeling about you. Vedo, Ha. ti sconto da I got a bad feeling about you. Ti contaš, jesi ti sabor da mi snimamo? Pa stav, netko ti mi govori za čepi. Ono malo dijete kad kaže neko mrša, ali sam pljuje. Jako, tu, bis. Mis. Vedo, al me mršira, brate. On me mršira. Žako me mršira, brate. Ratatouille, fina. Sita. Ti. Znaš kako me tuviva. Išta. A znaš kako me tuviva. To lepota je Ozbiljno, ka. Završeno! Krovar! Bravo! Vedat koji je tek sad počeo drugi isprav. Nisam još ni počeo. Eto, još gori. Ja ćem sakt fazon 6 ovi. Everybody has that. Imaš ti štepe, brate. Imaš štepe, te pitam. Ja, znači imaš. Aha. Ja. Možeš mi dat. Ne. Vaj. Treba je meni. Koliko ti treba, koliko imaš stepenicu? 6. 6. Da. Pitaš me da li imam? Zašto ti trebaju? Pa i ja još glupa ne pravim kuću. Pa je završio stepence do drugog sprata. Ne! Kako ne? Pa nisam. Još ne. Dugo tebi onda. Pravim nešto. Don't bother. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Možda ovdje da napravim. Ne bi bila ni loša toliko, a? Je dole u zemlju. Bila bi možda čak i dobro. Okej. O. Pa imam drta, to nije. Ovo je silaz, dole. Da, meni se ovo sviđa. Gdje mi je moj drt? Evo mi ga moj steka drta. Nisam ni morao ići po drt kad sam ga već imao. Nema veze, to ti veze, nikakve veze ti tuđe nema. Tuđe kod nas, to ti nema veze, brate. Ovdje kod nas nema veze. Nema veze. Ne. Idemo da malo našli. Onako, kako će smo ovdje za prirodno. Čisto malo. Prirodno. Rumparirum. I got a bad feeling about you. Irfa, Šta je? imam poklon za tebe. Nemoj ga da. To sam ja objak villager, onda stiku dobio. Dovolj moj. Aha, pa nema. Ne znam zašto to uradila. Ajde ti spavaj. Ti još nisi istio krevet. Eto, još nemam gdje ja spavam. Pa samo ga stavi nasred kuće, brate, pa ga proslije premjesti. Kako su Dobro, ne mora. Dobro, ne mora. Samo kažem. Kako ti je lakše? Ovako su mi Idemo. stepe. Viš kako su mi elegantne stepe. Ne, očajno su. Meni ovo je dobro. I šta napravi duple stepence? Da, Na drugi sprat. sad ti reći, možda ćeš... Ne, nemoj mi ulazit u kuću. Što to? Nemoj. Jebate! Još da se vidi nikde dok čučiš. Vidio. A. Hajde provjer tamo kod moje kuće i vidi da li sam tamo. Ne. Brš. Ti znaš da ja nemam zvuk upaljen, bez to radiš. Sam prestani. Stvarno, Meni je, ja nisam kod Meni je- tvoje kuće, očuo sam od tvoje kuće odmah se. a bio sam u kući. Više puta. 2 puta, 3. ne 2. 3 puta sam koristio crafting table. A, da. I upravo 3 puta zato što sam ušao malo prije. Dum. I got a bad feeling about you. Šta nešto idem kod tebe, jel? Pa se ne neš.
ću ja do sebi fino napraviti tunel do farme. Evo, molim te. Ja već pravim. Sad je kasno. Stani, hajde dođi vamo. Sip, dođi, ide u svoju, tamo kod svog podruma. Podrumu sam. I stani tamo da vidim gdje da kopam. Sad čekaj, napravit ću ja. Kuk tvoj... Evo će može biti ovo. Koliko tvoj podrum dole, brate? Nije uopšte. Gdje ti kopaš? Prema tebi. Zato što si ti na malo većoj planini nego ja, znaš. Došao sam do drta. Što ti imaš ovako puno drta oko svoje kuće? Sve drt. Bravo, promašao si majstor. Znaš, sad daj stepenicu jednu postavlju ovdje. Ne napravit ću ovo sve ponovo, nego zbog tvojeg brate drta. Koliko si u stvar dole, gledaj koliko sam ja morao. Oda sad proširit taj put za tebi. Za jedan blok. Evo te. To ti je put do moje kuće i do podruma. Stani. To ti nisam baš iz podruma krenuo. Dobro, sačekaj, pa vidiš da kopam. I got a bad feeling about you. Sad strojam. Sada kod. Baš ništa viška voda, sraja. Otkud mi? Aj, plus imen će trati za podrum. Nije. Nismo da krećemo. Da fino. Pa, stovo. I got a bad feeling about you. Ovdje je fino sve napraviti da izgleda to super naći. Ono. I da evo mene kod tvoje kuće i sad ideš desno i tu. Da sad fino sve podrum napraviti bolje. Napravio sam tu izlaz iz moje kuće i tu sam bošao da. Dao sam neke stepence pa bošao vas sanjaš. Ne znam zašto ovdje ovoliko drta. Pitaj se zašto je tebi tako dole podrum. Zbog ovoga. Ti ga namjerno spustio, jel? Da. Za jedan, ne dođi vam. Sad vidiš tu, onda ideš tu. A i plus ja sam na nižem nivou od tebi. Izađi iz moje kuće i pogledaj svoju kuću. Znam da jesi. Ja sam 2 nivoa ispod tebe. Da budemo tačni. To jest 2, 3, 2. Ali sam lakti proski. Ja da razvalim. Zato meni podrum ne treba. I to je to što tiče mene. Podrum ne treba. Ali to da fino sad sebi drva. I odo tebi popraviti sjekiru. Jer mi je sjekira malo odšla. Vidio? Da kaže da sebi disenchantam sjekiru. Šta ti ima sjekira? Efficiency 1. Pa di se... Ja ću to definitivno dienchantat i popraviti je. To bi ja uradio, ma ima efficiency 3, fortune 2 i upbringing 3. To si imao sreći. Mogu je disenchantat i mogu je malo popraviti. Ne mogu. Repairat ću je, mislim disenchantat ću je. Dobro, i repairat ću je. Zapravo još ne mogu je repairat, ali nema vezi. Odo, deenchanting. Šta nam je sad enchanting table na planini? Skroz ga ne napadne. Možda ga pobjedima.
Ne moramo ovu epizodu uopšte. Ova epizoda će izaći, samo što ću ja možda katovat puno njega. Neš možda nego hoćeš. Onaj dio, na primjer, sve ono kad piše spavaj me dane. Sve ono što si ti otišu. Da, znači vidjet ću sve to za 10 minuta. I dobio sam istu mrtvu stvar. Super. Ura. Enchantat. Može se ponovo enchantat. Ali neću pakat. Uvijek ću to maći, sam se. 1, 2, 3, 4. Da ja popraviti jer imam 9 dijamanata. Tamo da je popraviti. Ti trebaš ovu kutiju podrum odnijeti, 2 ove. Da je. Jedan mi je sasvim dovoljan dijamant da ga popravim. Ne do kraja. Ali. Dobro. Karpet, film baču. Rumpadirum. Pa bi bilo bolje da sam ostavio moju staru kuću, ajde. Kod se bi ovo dole staviti često, znači imati ovo i imat ću ovo. A to? Ela. Može s njim dole. I od ovoga čuda napravim, šta sam taj. Super, sve ću od ovog mita, možda sam rekao mit, od ovog mita. Napravim sebi stava lijep. Lebac. Vidi, ali imaš još jedan vid? No. Sto posto imamo, kažem samo no. Ovo mi dat? Tu. Nisi imao nikakvog vuda da mi daš. Pa nisam imao. That sounds like a you problem. Pa, Ne mogu još. možeš. Meni još ni mrak. Jest, kak ja spavam? Ali nije još mrak. Pogledaj u nebo. Ovo nije mrak. Bliže je mrak, ali nije. Šta neš ima terasu, a? Da, mislim hoću, ali na drugom spratu. Dobro. Samo sekunda. Znaš što će biti tamnije od ovog videa? Ovo je moj famousni krevet kod životinja. Ja. Da, skupca voda. Jel tebi treba? Da, Ne, ali da. znam da ću ispod cigan, neću me donijeti. Bro, haj, ne treba će onda važi. Treba meni. Pa ja, sad si već rekao da smiješ. Da. Rekao me. Rekao sam meni treba, samo znam Rekao da ću si- donijeti. Rekao ti meni neš donijeti. Ja, nešto bro. Ja to nisam rekao, hajde. Ajde, super. Dok sam nešalam, hajde. I respect your decision. Nervira. Ti tu stojiš ili oni tu. Skoči tu. Znači.
Ovo ćemo te staviti sa ovim. Ovako što možemo kupiti. Evo ga. A meni Minecraft zgličaju. Oko čega? Kako sam ja opalio da mi bukvalno bude. Jabukica. Jabukica, bobica. Šta je stiku? Meni stikova sine nikad više u životu neće mi trebati. Koliko ja dobro dobro. Palio sam stari Minecraft texture pack. Zašto? Gledaj kako vid izgleda. Znam, da igrao sam Minecraft. Znam. Zašto to upalio? Slučajno. Eto, vala je ova farma, neki je uništena sada. Nije uništena, ona uništena. Nek sam srušio ova drva. Što? Kako, šta ba? Kakva farma? Moja farma drveća. Imamo malo više farm. Imamo 3 farme. Imamo jednu mrtvu farmu pored drveta. Nope, vidim da će pobjeti total terasu. Vidim da će izbrisati total terasu, postavit će na drugu. Naprijem dvije terase, vidiš, to mi je pametna ideja. 100% nisi ukrao od mene. Pa vidio tebe da imaš drugu, ti je vidio tebe pravi drugu terasu, a onda naprijem dvije. Jedna dole, jedna gore. Ja sam imao to. Staro. I možda čak i ljepše izgledalo, popuni mi mjesta koje sam morala. Buda imam, samo nisam zasadio, a nema veze, ne moram ih sad saditi. Mislim da je slatko uzeti sad doći. Napraviti je malo drugačije, ovdje ću napraviti ulaz, i možda sa druge strane, i da ovako ide oko ćoška. Vidiš, to je već dobro. Dobro i dobro. Da imam, stikovi će mi to trebat, i trebat će mi jedna vrata koja ima. Konto sam možda na ovoj strani, bolje pa ću na ovoj vratiti. Malo ćemo možda morat stakla skloniti. Ali eto, nema veze. Onda ti men da napravim od ovog što više mogu plankova. Stakla. Eto ga. Sad treba i vrata koja su mi u inventoru. Nemam. Barem mislim sam da vidi. Lažeš me, hajde. Da vidi. Znam da imaš ove stekove. Stakla. Da vidi. Zapravo nemam. Sim imam
3 pejina. Pitaš. Ne trebam baš 3 pina. Simo možda. Tako to svakako ne treba. Znači, 60 ovih slabova će biti dovoljno za ovu terasu. I što ti rekao, that sounds like a you problem, man. Znaš. Šta voliš što smo se ovdje tu presali, gdje nema niđe pijeska mrtvo. Gdje je sve? Ti da je right. Imaš pod vode i pijesak ako hoćeš. Ovdje tu Kako sam sad kod vidim vode. pijesak? Prvo sam sad kod vode. Ne kod te vode. Bukvalno ispred moje i tvoje kuće ima pijesak ako hoćeš. Nije baš kod vode. Znači, gledam ga. Sam ovako brzo pojeo 2 bananice. Bananice, brate. Gladan. Bananice spojio. Nis banane. Bananice, da. Eto, nis banane. Čokolad. Oda sad uzeti sam Franci jer je meni izvukao grad. Jer je meni To je izvukao. banana kuću. To 2 male bananice. Ne, baš nisu male, ja. Šta je, velike su. Nisu baš ogromne, ali... Nisu velike, to znam. Nisu ko banana. Dobro da meni jedan fence fali. Ali ja to već sad ću mi njega napraviti. Sad napraviti fence. Imam sve što treba da se napravi. Sad ću napraviti ja. Imamo water cave kod kuće. Imam ovo. Kupu drva trošim. Toga. Gotovo je to Ja sam imao farmu drva, ali gdje mi je to svo drvo? Uništio si ga. Znaš. Nisam. Imao sam još fazon 4-5 drveća. Nisi uništio si sve. Ja sam imao sam... Vjerujem mi kad kažem da nisi. Vjerujem mi kad kažem da nisi. Znam da si imao. Vjerujem mi ne znam. Kako da ne znam stvar što sam ja imao malim te, reci, nemoj me pravi glupijem ovdje. Ja to ne pravim glupi. Pa ne, njega to imao, Pa i uništio si. Nisam, imao sam, znam da imam, neđe. Uništio si. Ti tvoje Uništio. Yes. Super, eto. Ako sam uništio, ali tvoj problem, nije tvoj problem, super. Pa ti ispitao gdje su mi sva moja drva. Ja sam te odgovorio. Pitao sam pitu. Rekao sam gdje su moja drva. Nisam pitao. Kad pitao da ti odgovorio, ali ja nisam pitao. Rekao gdje su moja drva. Ja sam samo rekao, ja nisam pitao. To je pitanje, gdje su moja sva drva. Ja sam pitao. Pa ja pitam. Nisam tebe pitao. Nisi pitao svaka. Ja sam odgovorila. Ali ja tebe nisam pitao. Da, nisi ni morao pitati. Što si me Ja meni sam govorio? svaka. Što si pitao, nisi rekao koga si pitao, ja sam te odgovorio. Koga drugog ne pitam, nikog neću pitat. Što bi tebe pitao, gdje su moja stakla. Gotova mi je druga tosta. Ili kako izgleda na perfekt. Sve da vratim ovaj budi tako. To. Bam, gle, stavi tamo. Nijem dovoljno vode za krov. Uvijek se ovo desi. Možda završimo epizodu ovdje. Napravi krov.
Nije to voda. A ti Uniši svoju staru kuću malo. Pola kuće mi stvarno nije ni pravo drvo nego su ona sranja. Slabo. Slebovi, da. Pa i bolje sa slabovima se pravi krov. Ja imam zombija u kući full zlatnog. Dajte, ale gdje spavat? Koliko je rijetko je zombi dropa potato? Nije baš toliko rijetko, ali nije toliko common što... Sve mi je super dropao. Pa je super. Ja, fino, neko spavat će on. Znači ja čim razvalim mali dio svoje kuće. Ajde. Evo ga. Jedni dio kuće je demoliran. Uova! Spavaj. Spavaj. Spavaš, što je na ovoj kući. Jej! Ja sam kuć završio. Osim podrum ćemo narednu epizodu. Kad će biti? Kad? Pitam tebe. Pa ne znam, neće odmah sad to znam. Jer ne mogu... Jesi ti šta bitno pričao dok ja nisam bio tu? Ne baš. Jel sve može Pričam kako sad? tebe nema. Pričao sam da idu na moj kanal. I to je to. Imali šutio. To žistjeć. Dobro, to za kanal nema veze, to ću ja, onako ću ja svaki put ostavim tvoj kanal u deskripciji. Koji niko ne gleda. Dobro, fira. Znači. I subscribe na ovaj kanal jer 100 sabova giveaway, znači... Jej, to ću 100% ja sve pokrit. Sad ti nemaš dovoljno para. Taču, Tako tako. ti nikako nemaš para. Imam. 110. Što ti ne pokriješ? Jeri. Nešto mi Da, ne, ni internet. Turno. A šta ćemo, tata? I kako ćemo im dati ljudima uopšte? Ima vedo način. Brzom poštom. Pa neću im pravu stvar da ću im neki gift. Pošalješ mi brzom poštom, bubam. Šta ja? Tog si gledan ploš. Taksi. Pošalješ im. Šta ja znam, šta im pošalju? Tog si gledan ploš. Scrap dead. Ljudi se kunu u scrap dead. Vidite sva kuća. Može bolje, može gorije. Moja je. Moja evo super ide. Tvoje je gotovo još prije 20 minuta. Aha, gotovo. Još prav brat nije izgradio ni unutrašnjost. Rekao sam tvoja. Aha, moja. Moja je. I davno završena. Najvjerojatnije zato što... Znaš zašto je prije 20 minuta?
Jer tebe nije bilo 20 minuta. Super! Dobro, skonto sam, nije me bilo, eto sam htjela da pomognem svojoj mami. I ti pomažeš svojoj mami pa se ne delim. Što ti nisi bio ovdje? Jer mi ne treba pola sata. Pa ovo je bilo teško i tebi trebalo možda čak i više. Onda. Jer ja baš nemam ogromni magnet u kući što koriste u radnjama, to raskidam. Jest. Koliko sati? 4 sata. I ti smo rađe da znaš što si imao. Mhm. To sam ti kažem. Gdje odradiš? Pa sad sam je radio dok si ti to radio. Nisam do kraja završio pa ću završiti sutra. Ne znam se danas. Nikako. Jesi ti danas bio u školi? Da, Ne. bio sam ja do 5. Pitam te, eto ja baš ne znam ono. Kad vama raspust završava, eto je meni raspust završio prije mjesec. 8. januara. Manje od 20 dana. Mi prilike. 8. januara. Da, je tebi završio. Nije. A meni završava 29. To jest, traje mi do 28. onda 29. idem u školu. 29. februara, jel tako? Ne, januara. Što ti nisi totalno sam na februara stavio? Sve ono glupi. Volio da je do februara. Pa volio bi ja da mi je do 29. bilo, pa nije. Pa je to. Imate 20 dana duži raspust. 4 sedmice vas. Do šta 3 sedmice duže od 3. To je puno. Nije, pa nije već. Hajde ti da ideš u školu pa onda mi reci. Okej. Iću prvo. Hoš da sam ja sad ubaz da ste vi svi Njemačko. Kako si Dobro. ti još čuo? Brate, mili išao u školu navukao se već. Ja jesam se već navikao. No me nervira jednostavno kako vi tu možete chillat svaki dan, palit u 1 ujutro mrtvi Fortnite da igrate. Dok ja ovdje moram mrtvo ići u školu, usedam se but, otići u školu, vratit se oko 1 ili 3. To meni škola počinje u 11, zato sad vraćam u, kako ono, haha, ja, 4. Eto ti počinje u 11, možeš se fino naspavat, ko čovjek. Ja se budim u 7. I prije. Eto ti želiš da se tako probudiš. Ne želim, samo spavam dok se ne naspavam. Tako to radim. Ti barem to možeš. Mene alarm probudi. To moram tad ustat. Ali ipak nema veze. Ne. Ne mogu dugo spavat. No ne mogu. Samo sam legao u 4, probudio se jutro su 8. U 4 ujutro sam legao. Ne u 4 ujutro, mislim u U 12:40. 15 do 1. 12:40. 15 do 1. 12:40. 0,0,42. 0,0,0,42. Pa 00 ti je 12 sati. 12:40. Pa ja, Pa 0,0,42. govorim 12:40 ti sve vrijeme. Pa ne. Pa nije 12 više. Sad je 15 do 1. 12. Pet opet se pjera, opažao kaj puta traži. Iz ćoška, pa nije loše. Bolje bi bilo. Dobro. Šta? Krov
radi svoj posao. Perfektno. Ne. Imaš fazon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 plenkova. Treba. Samo da završim zid. Hoš od mene? Možeš li mi dat molim? Evo ti dođi. Ko 13? 13 treba. Bukao 13. Kund 4, 8. Iako imaš Evo. jedan slab. Evo ti. Jedan slab. Aha. Ali mogu ti jednu stvar zamolit? Ha. Da mi daš jedan vid. Dođi za mnom. Si mogu sproći kroz podrum malo. Samo idi tu dole kroz moj podrum. Sam tam da zatvorim vrata sebi od kući. Evo ti ću ti I odo u podrum. jedan Sad je vid. odo, evo odo. Jedan vid si rekao. Da, jedan vid. Sam rekao. Evo ti. Ne, dolazim. Jedan vid. Frut. Ok. Hello. Give it to me, baby. Ako si mi dao jedan, dobro, tako. To sam toliko ih htio. Rekao, ako si mi dao dva, ne možeš. Ja sam ti da dva, ali si rekao jedan, pa sam dao jedan. To znam da bi ti ostao jedan viška, pa bi sam da nervirao. Da, tako. Viš ako ti znam. Pretio smo bukvalno isti. Znam. Znam da smo braća. Sad imam još jedan bread. Yes! I sad mi je podrum gotov i kuća mi je gotova. Yes. Meni podrum nije gotova, zato mi unutrašnje spustit će ove dvije terase i donji dio kuće gotov. Ni meni podrum nije gotov, nisam nešto krivo. Do se meni sviđa. Hajde, dođi u moju kuću. Koju? Novu staru? I dođi mi na drugi sprat. Dođi kroz podrum, to sam bio podrum. Da završimo video na mojoj drugoj terasi. Kako si idu na nju? Ako hoćeš, evo ovako, stani, da se vidi far. Počkaj, F5, evo ga. Tebi F5, meni M. Meni slovo R. Ti samo sebi namještaš. Ej, let's go! Da se svidio ovaj tu video, like, subscribe i poj.